Hagi babun gi program gi bala penlong da gisilem ai jing hikai benang penpro jabing nyegi khna nalor ki jing pule ye kilanong kon lanang la aban sakhi bagi khna school ki yolat bansai yel ki jong ki sap lengba ka jing penlong ya ki school week ban yesim benta ha ki jing penile kai ba pher Henin kesni lapan kot ya sports week jong ka mangka thiang makdo secondary school ke school ke badan ha kisnong Powen hari boy district hak bawa kenjo lang rang tong ubrew MDC ke thany ubabat ru hukum deputy chairman ke KHADC ulalek dan penhap perda ya ketika sports meet jong ke school hak jingi don lang uba J Shadap uba Joseph Makdo ubrew presiden ke Sengkur Makdo nang ta ki board pnia school ki pekentup ya uba Paulus Makdo ubrew principal uba Aibar Makdo ubrew rang ba senong ke senong Powen nong nup uba Wimsal Makdo rang ba senong ke senong Powen pedeng Presiden bat Secretary ke School Managing Committee kentup de ya kirang bakur ke kur Makdo kinong hikai lembat khina school. Yang pergi, yang excited, you can climb, come on. Blue in the house, come on. Come on in the house, come on in the house. Penai yang excited, you can come on. Alara, house. Kajing yang kun kelong kebetulan ada kata-kata, come on. Ni lah ikuman yang dikut jauh lain. Come on, come on, come on. Blue house, alara. Blues, alare, red, alare, come on. Kajing yang kun kelong kubat, itu nak ada kata-kata. Baru artim jelang kita climb, wow. Come on, warna menjam. Si katu ganiski lah pelong ya gani ke sport. Na try way na pi kena school pi lah simbenta na du gamen sim. Ngawang ye pi lah da pimnya simbenta bah. Pin sababe na gani ke sport kala kot. But day tang ba pi babe na lakot ni ke sport pin sababe na pila dap ya gajing pule gajong pi na gani ke secondary level gajong pi. Nomor balai ba haden ba na pila dap ya ke secondary level la dap class 10 jong pi pila late class 11 12 la late class pila lagi jong ki stream kanong don shu gajing ele kailang gajing smutanat kumbalong ha ke poro village school. Na kata-kata simbenta bahana du ko man sim gajong pi kanang ba pinam snow babe. Smuhun mga kumanga ong nadu menes smuhun pa iya kajing simbenta kajong pi ya kajing banado ka man same kajong pi don na preng jong pi uban sayo price sipit uban sa job don na preng jong pi uba klem la ban job henry la tresi tom henry klem job henry ngem dei bandu jingkermen ka ba kongsan kalong kajing ya simbenta kajing kumba ong gawe kajing tho ba tho ang te po paya mo kong kumno do your best means never stop trying ba pinlong kinong job gamut papiyay persyang. Day tang bayo price ba job. Henry utaw bayay persyang. Utaw ba simya ka efforts panle. Utaw de nong job. Ditang day ni kintin ay ko play. Kit bokit ruyang ipi way kana school ba ya po kanang school. Mapen yo ya gajing start gajing simpang lang ba gajing kurku gajong play. Mapen long ikna i batip sngi ki ba minute gajing play gajong pi. Panle ba haparo ki extra curriculum ka ba school jong pi penlong. Business ki kimegi pa ba ki bron hangni fit don kam mas mutho ya gane. Nomor ngaru ngadon bentalang ban hakaway ni ke school ban penyaji ke school kumu member jo ke SMC nasuto ban ran ni ke school kam day ka kam business ka bayonong kadai ka sacrifice kadai ka jingpenlut kadai ka ta ka mensim ban sakri ka bakita kinong sengkidon na ka benta ka shnong ka thau na benta ka dong ka thai ngidon kamru ya ka ketika mon ka ketika diang jong piway ki kemegi pa pin kersan lang ka ni school Kamday ke ek basuk ban ran ni ke school ban sewe ko tulop jong kinong hikai. Dai ta I fees kina school si hanong kondong ban sim ka fees ka bahero omlong. Ham sim ka fees ka berit ka bangila lang ban yasiu. Kamday ke kam ka basuk. Kani ke jela ka jong ni. Kadi ka bale sneo du kata kata ka bani ba education. Arang alit keleng ngapay ki
kamera kelas ngapai iki school building ngada snow sangsot ngada isin ya kata ka education quality kabangidon hakleng sodong jong ga dong berkatan jong Deitang kibreu ki badon ni ka jong ya ka jingyo ijengai ka badon ni kata ka jingmut wat ban seng ni ka school ka bakum kani balada ngapet kat ni ki kena school ki labun bat kan ki quality education ka badon ka ni school kadai kata ka initiative kadai kata ka sacrifice ka commitment ka badon ha ki nongelam bat ki founder ju ka ni school idon hang ni yo ke kan nakalian ka kurma kado kala ainam yo ni umang ka thiang makado ngala puli malumala ya ka syapang uni umang ka thiang makado dang hakini ki banai ki ladep ngarang yo ban don bentalang bat ka kurma kado hang teh po syong maurong aga ban pensaknam yo ni umang ka thiang makado kum uai ni ki klawai jong kani ka dong ka than ki jongi ngapuli story ju khindiat ngalap itai benta ba uni u klawai omde itang upadi wasilur omde itang ba ude ubreu ba nod Henry udan ro ya jing start ba jing sempang hagapor ka ba kitai ki CM jantia ki wan herthma umang ka thiang usnu tho bangimla ban yale persya yakini ki CM jantia da kabor nomor balai nomor baki khlain bor upenden ka me ka jing start da ka baki om to mentala job mapi mo la job mapi Henry ban pen sa na me kata ka jing job jong phi khlem yo snam ngin pen long ka jing khawai mo Henry haden lo penlong e kajing kawai lo pendi bu aja ki pat kumta ki sa atak e kita ki CM Jantia pat ki sayo e kajing job ke Carnival Fest ke Henryo ha umsning Lais ngilenter kendai shipo bat khatway jari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town Dorbar Labu ujing temu bagi pisah ke bami onirap siaga school umsning town Dorbar secondary school nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam kindon ke jing penbernya nak nongwai bapau ke jela ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwai one sepi one ma abahi ke tamasa ste tang bayarap ia ke school se nagbentai ke jing tip ke babanya pun hagi number Henry not kendai arnyau lain nyau ar lani prannyau non Henry sau Henry nyau